محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله أطعم جوعا بالخف يهدني من النار يهدني من النار يهدني من النار يهدني من النار يهدني الله بسم الله نمي خذكم أو ضدكم نمي ذكم تزبين نعود بهم خورد بهم راست بهم شوق شكر أجي على الرازي وصنع خذت ما برز رازيل دي ما تر انتظار دي ما کار کریش که اما دقیش نوی آشی چطور بکر یا سبور یا الله من نمی خواهد کرد من روژه خواهد کرد من کار خواهد کردم نه جوانی بومه هم شب کم خودش درزا و خود جانا سابوه گیاده من دچو پالد کرد من دچو گم دکد من بیده باد کرد من راد کرد من دادانید من حرتش دکر چوخ شکر یارد نهاجی کتن اوی حالی مثل قیمت مزانی خودش مثل رازی برشتر رازی به نهوانی نه چطور بکن صد و چه قاستی 107 چیه تورن من 107 از این 15 سالی مزوجیم 3000 من مرن آنها جی دکرم کرکی میجی من های کی منی ساقه 4 قیزی من ساقه آجین ها قسمت آمد کنه چوخ شکر ما که هر کار دکر ما پر ایش دکر ما پر انتظاری دی ما پر رو دی چوخ شکرم نه جوانی بومه نه نرنده نه دنیا دگش بیه نه قیمت پیران نماه بره ما پر قیمت پیران زمان جن پیران رو دنش نه دوی پیر هم نه جن پیران رو نانه هم جن پیران نه ناقون هم جن پیران پیر ما هم جد که نه وانا پیر نبن اما بیانی ناجی کس به مقال نابی دوی ما تو چه زانی ما تا بره ها خوجه بره گوتنم ما خوجه بره ما خوجه نایی بود ها لیده و داره لی پیره لی ام جمع تا رونان ام جمع تا نه ناخور ام جمع تا آوه ناخور تا شوره مکن ام شوره تا حز ناکن ام کت شوره تا دیمه گوهاتنه برنه چینه سروجه مره های برنه ره های بدار خسته بود گو جنازه بولور برشارتنه چینه کن هری دیتنه نه او زمان چو از نهار همه روژه ناغرم دبین روژه تا ناکه خوجد همه نمی خواست نا ترکینم همه خوجه گون نمی روژه مدره گو انها چه سال 2 سال روژه ناغرم انها دخمه İşte bu güne kadar namazın hiç aksami. Orucunu öyle daha eskiden böyle yolmaya giderlermiş. Sühürü beraber götürüp ya orada yolmanın yanında sühürünü yermiş, yolma yolarmış. Daha gençti Kenha. O zaman gidermiş yol götürürdüm diye sühürümü beraber çöl diyorlar bizde. Oraya götürürmüş orada sühürü orada yermiş. Oruç da yoğulmasını yolarmış. Hava sıcak olduğunda da eve gelmiş. Bu sefer evde de gene işleri çokmuş. Maldır, şudur, budur. Su çek, bela yap, ekmek yap, yemek yap. Gene evde de oturmazmış. O oruç haliyle. Temim yapıyor, kılıyor her zaman. Üstünü başını değişik, yıkıyor işte böyle yapıyor, hizmet edip.
O da gene namazını kılıyor. Gene de ben oruç da tutarım. Hocalar izin vermediler. Dedi sen tutamıyorsun. Kalkıp düşüydü o zaman. Bu yaşlıları şimdi evin içinde olursa bereket de çok oluyor. Duaları kabul oluyor. Aynı bu suladığın tarlalar gibi dua yapıyorsa o sulu su gibi arkandan geliyor duaları. Bir de kabul oluyor. Değil mi? He. Ondan dolayı huzur evine atarsa biz de o zaman cennetin yüzünü bulamazdık. He. Yok biz onu kabul etmiyoruz. Ne çocukların ne oğlun ne kızın ne kimse bunu kabul etmiyor huzur evine. Tabii biz de aynı onun gibi olacağız. Acaba biz nasıl olacağız? Biz de sonumuzu düşüneceğiz. Ona göre hareket ederiz. Evet.